Ban kentiu ya ka kamela kai kickboxing ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka jingi trailang bat ka North East Kickboxing Association kan penlong ya ka Fourth North East Kickboxing Championship ka banlong na tu ka arab khandai tarik hadu ka laipui tarik ukala langkot ar hajar ar pun rio habak ren chikilat pathai kubor working president jong ka North East Kickboxing Association oba Samuel Hasha ulai tu baka kenhun kelas dang biang man penlong ya kani hadin kembalai ni sausnem ba kelas sange ban penlong Shushu ulai tu ba hakani kejinga kap kicela na kathan jitai lamingi kinwan bani simbenta kum ka Assam, Nagaland, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Mizoram bat kumjuru ka jila Tripura ulai turu bahakani kejinga kap kejingala kai kedon habun teli ki kategori kum ka junior, sub junior, senior jongki senrang bat kendai fighters ki jonge naga Fourth North East Kickboxing Championship 2026 kane gade kabak long daga North East Kickboxing Association neka but ngin organize pat hangne pat daga All Meghalaya Kickboxing Association hangne hapoga jalla Meghalaya jongi kane gade hadin bun snam kabang ila long ka last kabang long ade u arja kanyam hamti hapo Kokrajhar hapo Bodolan arja kanyam ka third North East Kickboxing Championship di nada kita kipor ke kanyam jokan long di how do snam bamenta nila ya khaben ni parlok jongi naman lagi state jokan North East barakawai di dakawai kasur kilayam jurlang matlong hanne hapo shillong di nakalian ka jongiro joka All Meghalaya Kickboxing Association nila pden ya jintarwa jongka North East Kickboxing Association bantalong ya kaleka Fourth North East Kickboxing Championship hanne hapo nomba asyong jongi di nilayo ya kajakaru hanti nimut bantalong hanti hapo Bharat Scout and Guide Meghalaya Bharat Scout and Guide hanne hapo nomba asyong kapan salong na duka arpo khandai tarik hadu live way tarik jong mentau na Januari arjat arpon rim kane kalong kum sibentaro ban ai simlam ya ki khna samla ki jongi jong kanot isi bar koi bar hapju ka poru kan long ka platform na banta ki fighters jong kanot is bar koi ban wanra ya koi ka platform lengba kane kan North East Kickboxing Association kan neka di lengba kane ka neka kan ai ka platform ka bapha na banta ki khna samla jong kanot isi bar koi ban ni la shim khiaro ban jit ki khna ki babit na ko North East ban le ya le kai shabar jong ka India ro te kata kare ka jing thumu jong kane ban ha ka ju ka poru ban wanra ka jing ya tali ha pade ki paran North East ki jongi namar undai tang ka jala Meghalaya ka basham jing ki wei pat ki jalaro ki shamjing lada ke le shabar jong kane ka North East ki bun bha ka kumta ka jing ka partiality su ki don hi bat ka jing ro ha ka wei de bat bun ki liang ro ka don hi te lada ka North East ka jongi baro ka wei lada kam don ka jing ya tali te ka mod na shati sha plain area ka mod kin sa kumta kinam khin snap hero kan namar ba ki khna na ko North East jongi ki de ki khna ki ba khlai ki ba sha ki ba khlai ki ba khamnong strong ha hi ka kom le kai ro te de nak ta ka dau ki kwa ban nyon ni ki bi jongi jong ka North East wat jong ka Meghalaya ka jongi ro ni sham ha man lagi national championship te lengba kane ka North East Kickboxing Association kaneka kan ai kata kajing ya rap na banta ki fighters ki jongi bat ki ya bat ye ki ki jalaro ki ba shamjing ha ko be de kino ki kanta kata kali ka jing wan bat wan ra ro ye jing ya teli lang hapo ki state jong North East bar ko we license ni ong tiny tots tingi don la jong pat ki small medium ki small size medium size bat ka big size ki kena ro nanta ka non ka sub junior ka junior bat ka senior men and women bat ngindon pat hangne ka category pat ngindon ka semi contact 0.5 ka kick light full contact low kick baka K1 kita ngindon hangne hapoka championship ka ba sa long na do ar khandai hadu live tari
jom tak nah dengan IT orang ने मैं नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट कोकराझार में, उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया। उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026। यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा। उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा। हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का रूल में टूर्नामेंट होगा। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन वुमेन। तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। Kamut ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Bat Sikkim, di Mizoram, di Sastang Naka Tripura, kinsa ay jintik ini hasway kakasan tarik giban banwan mensimta mereka North East Championship. Nah, kami kerja laku makan nomor kita ni. Nakui kerja kita umduna ka South Sanpung de ite. Andai kan sa Khambun bha te kali na Manipur, bat na Assam, bat na ka jala Meghalaya hi. Andai hadu menta na ka leng juga Mizoram te ki kidang Ongkumbalai promo de te na ka Sikkim kumba South promo na Nagaland ro kumta kum hapok Sanpung de te kin hapok kini ki khatsan tarik te kin sa nang agentik shu ini bakat nomor kinwan. Halo kebidi bakal kusnam. Mila berkat kumne. Nama Roman Kapur ki syakin ai betang ya ki medals bat ki certificate bat ki trophy si. Na kalen ka jung ingin ai ki certificate ki medals bat ki trophies. Handai na kunta kitu ki ba yo ye ki best fighters te kandon ru ka cash prize na kunta ka jung ki. Bat kandon ru hang ne ka professional fight ka bangin sa bu tang arteli ki category ka low kick bat ka K1 ni tulong ya ka professional fight hal baik deh bertanya ka North East Kickboxing Championship. Jadi kerja ikut nampak jelas juga minta kandang untuk qualify ke final dah lah orang baru. Ka bahangnya apa jelas ka jungi. Kan ni roh kin qualify hapo final ro ki kena ki jungi.